Govinda Radhe, Shri Radhe Radhe Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Radhe, Shri Radhe Radhe Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Radhe, Shri Radhe Radhe Govinda Radhe, Shri Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Pozdravljeni, gospod Bahta Denis. Kakšne so vaše občutki pred začetkom deljenja knjig? Radostni, blagoslovljeni među nama. Knjige bojo šle, sonce sije. Krišna pravi, da vas ima rad. Vzamite knjige, pojte Hare Krishna. Gremo skupaj. Najlepše, najlepše. Hare Krishna. Kdo je delal? Izrič. Če? Kako vam je pa ime, Sončke? Meni je Sara. Amanda. Anastasija. Ala Bela. Ana Bela. Kako pa vi se ime Ana Bela? Kaj mi je povedala? Na vsem. Ja. Kaj pa imate dvor tukaj na lice? Tilak? To pomeni, da znamo, da nismo to telo, ampak smo duša. A lahko se ne naredite? On piše, Hare Krishna. Zdaj sem bil pa pri enem gospodu, v bistvu tako. Pediatra je šla mim in gospod je bil cel vesel. Wow, pa kaj to, kdo smo to, ne? Pa kak lepo ste zrihtani, je rekel. Pa sem rekel, wow, pa pač mislijo, ne, tako lepo smo zrihtani, ne? In potem se pogovarjam, mu dam Bhagavad Gito, potem še njegov sin, mu dam na gospod čitanje in potem tako pridem bliz njega, pa mu dam roko, ne? Potem pa reče, kako lepo ste zrihtana. A ne, misli, da sem Mataji. Ja, to je bilo smešno. In vzel je Bhagavad Gito in njegov sin je vzel na gospod čitanje. Tako da to je bilo dobro. Premanande.